illa angin taraktu ninggal sapa ingsun hu ing malan ninggal lakum krana sira kabeh. Fatadkuru mongko ilingo sapa sira kabeh ni ing ingsun ilingo bi kathrati khairikum kelawan ngakeh-ngakehaken kebagusane sira kabeh. Waqat alam tulan teman-teman muruaken sapa ingsun kum ing sira kabeh murukno Al-Qur'ana ing muruk Al-Qur'an wal adaba lan ing tata krama. Fala tansu mongko ojo lali sapa sira kabeh ni ing ingsun ojo ngalalekno min duaikum saking donga sira kabeh. Naju setelah epekol, epandiin, epekol, ekafane, nepa epekol, ekebe ke kuburan sampai masuk ada kaliang lahat. Si mayit ni kan ngocak ada orang-orang setak mereng kecuali dua golongan daripada jin dan manusia setak mereng. Adapun lain makhluk Gusti Allah nika sedojo mereng da ocan si mayit kecuali ithal illat thagalen kecuali jin bi manusia setak mereng. Dharma orang mulai sabak neng liang lahata, sabak neng luang London. Ya warithi hetang ahli waris, ma jama'tu malan kathiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Engkau tak long molong dunya sebanyak kecuali tinggal bingkok kang kui kakek kapi. Ahli waris sesenyaman. Ahli waris semelo banyak, sedangkan sema polong sejeng aja molong setememeteh long molong siang malam molong dunya nah keng ternyata tingpon la seteteke beseripis cuma ahli waris akhirnya ada mau ocan fatadkuruni bi kathrati khairikum cak sampai kaki kelopai kangkok cong dah ahli waris pebanyak ben ngelakonin kebagusan. Waqad allamtukumul Qur'ana engkau semula kaki Al-Qur'an otaba engkau sema sekolah sema ngaji sema mondok sengere mengko kakek pondok terima ngaji kakek elangker da ustad da kiai da ulama kakek ngaji engkau sing ngene kakek ruah sing ngerem kakek rongko sabiayain kakek engkau nyangoin sa sekolah madrasah engkau kapiru cak lupa kakek dengko kakek tak mau tahu maca Quran kecuali engkau sing ngene sampai kelupain kering sepo nikah mereka nering sepo nikah cak cuma meraja tabu jadi reng tua ni kejegeh Al-Quran bulang Al-Quran nikah. Orang kono bilang kan seneka ngaji dari ring sepo rata-rata anak ini ke buruk biman rata-rata ring tu ring sepo bilang nika mare maghrib ngaji kapi dak ba dak embun ngaji makin lah beda TPK anan ke bega TPK saya dalam masa sekolah ngaji Quran TPK saya luar ngerasane laki nembun kami nyulam nyaman kata ya tadi kakek walakin genteng jangan sampai anak-anak sekolah anak ngaji keng sayang embun kadang sit keng anak kadang lupa embun lupa cek anak ngaji keng embun tibik kadang tak beri contoh saya bagus oleh karena dinto anak ni kecek cuma ejege tabun tak tak ngakan cek sampai ejege vitamin tok tak sehat dan ni kecek kata kok bi Gusti Kanjeng Nabi saya kebeteraki tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun la an yurabbiya fihi ar-rajulu jarwan khairun lahu min an yurabbiya fihi waladan. Akan datang satu zaman, satu masa di saat itu, di zaman itu manusia akan jauh lebih baik memelihara hewan ternak daripada merawat anak.
Dorina tak serius ngeromat anak sampai can kanjeng Nabi saat ya orang lebih penting ngeromatan hewan ternak daripada ngeromat anak. Oh, mau ngeromat sapi serius. Mau ngeromat embi. Ongguan cara ngeromat. Ngeromat anak tak serius. Terjadi yongku zaman ini terjadi yongku nih ke saya prediksi Gusti Kanjeng ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi ada bu ini tak dari nafsu sudah jadi dari wahyu dari Gusti Allah. Siapa sakit makin bonan aja masure sare polan tak boleh kemana dareng tu setiap nyari anan bilon sepo-sepo ni kemun mari asar malam ngak ni kayak sare anan soro kalangker soro sarongan setia bi bapan pancet aturisan ya boleh anak saking derina tak serius ngeromat anak debun Kanjeng Nabi khairun lahu min an yurabbiya fi waladan wis tau sang ngeromat anak lah ngeromat hewan ternak bela daripada ngeromat anak keng engki mun sape pelempoi jual jegel beli engki mun embi pelempoi pakanen pacet soro arembi maresineka bawa ke pasar ajem pak telur ajem pak buduan perlu ne jual lamun anak cereng benih hewan ternak benika benih embi benih sape dalam anak je beda iman nah beda Islam mah beda akidah nah beda akhlak kan kijag orang kono bilang ni kayak buruk pacet anak ni kayak buruk Al-Quran pacet bulang dia tak ngak setiri ya Duki anan mun mulai nangis ngelabon aki lambun ke madrasah pola nalan mulai nangis pancen guru no anje orang ajar cong tatora senang ngandung wah pak guru jadi mau udah guru ngandung makin nokol murid nih kala elaborasi ke polisi pak bisa mangkana zaman kau nak tanya deh Pak Haji Busro deh Pak Soleh deh Pak Sepo deh remah kerang ulama kau nih guru bilang senemon Mak Rohim ya ki odi ngetanya ki mare tampeleng bi ami masyhur tampeleng bi terbang ya pero deh ya cet terbang tampeleng aki asli deh yang akan ya macet nyama tokolan nih kak empon mare ki notote sahara kula nokol nak kanak nyaput compok nih kemen tak salah Supiani almarhum nyaput dia pas kelero ajalan naireng dia tak ajalan dia ajalan mereng dia nyaput hanya banyak omong dia lah mau nyaput tengah saya saput orang kereng rengkona nih luar biasa almarhum abah kula mun adik mun kula ngaji mere maghrib nih Masya Allah kula nih sampai aroma sebeni anak naba pulang kore beni anak anjan kula macik kereng ngesar wetok kole bentengake sampatake Masya Allah kan semua titik kiai rangkok barokah nih beda lumayan ra maju nih sakone napun alhamdulillah ya setiap yang kau dadi kiai online kena som tau som onjengan deh lah mau dadi kiai online setia dadi tore anak neka sekira engak kesampian mulai sampian sedeng kijak pakan itu mengkore pakan itu pak mengkore pelempo melulu anak benika manja terus toroten terus lantor terus lantor beda orang lapor ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda Sayyidina Umar kaulanya ana tolong ke panjenengan untuk mentakdib anak kula arep sampean kaule togole malolo bi anak kula ke Sayyidina Umar kejeman an sampean nyono tolong takdib pagi beri adab deki beri pelajaran ke beda kandinto sareng abdina wahai Sayyidina Umar ya marhaba
Kayak bedenaanan sampean. Kayak beanan ke Sayyidina Umar. Bener kakek anan ria engki. Arapa bapan kakek mae tokol. Sampai kakek monokol tak okoran enggak nokol hayawan kakek. Kadik monokol nyak benya noreng, Pak. Dara mah todu sekira-kira. Bapak itu kole anak. Oh, senike Sayyidina Umar. Pacet kula nokol bapak kula pacet. Sebab hobi na bapak ni kan nokolen sape. Jadi kula mulai kiki nenek ke cuma beri pemandangan. Kelaban cara bapak ni kan nokol sape. Ya jok nyengkal, ya jok nanggolo, ya jok nyaka, kasaba melolo. Bitabit sape ni jual bi bapan. Sape ni jual ada saya tokol akhir bapan saya tokol. Ya sampai raja ji lah nokol lah. Apa dabun Sayyidina Umar? Walaqad aqaqta qabla ayyaqqa. Langsung ngalle posisi Sayyidina Umar. Aciling ke babat. Walaqad aqaqta qabla ayyaqqa. Sebelum anak kakek ukuk bengal ke kakek, berarti kakek saya kurang ajar kade. Berarti kakek saya tak bener kade. Sebab kakek beri pelajaran kata dia ke anan sehingga anan kakek dia teti anak sedurhaka kata dia. Walagot agak tagub la ayyagaka. Tokolen baban bisa Sayyidina Umar. Benianan saya biar ngalle. Arab sebab ring tuan atau keleru adide. Oleh karena kadin to beri pelajaran si tepak. Mau sampean mampu bersekolah ibtidak. Mari ibtidak mun ki dia mampu. Paungke boleh. Tak ada sanawiyah ni pelajaran ngalle ke Sidogiri. Sanawiyah. Mun kian dia bentuk terus aki boleh aliyah, mari thanawiyah aliyah. Mun kian dia bentuk boleh terus aki. Mun tandi bentuk ya wis. Mun mari aliyah, mun laki ya bi abiniyah, mun bina ya alaqiyah berarti je lah. Madrasah paling tekki je lah wis. Aliyah bi alaqiyah je. Dadi jaga ongku, paham nggih? Ulang Al-Quran. Kira-kira ring tua mangken nikah mon beda anak tak ngakan sehari semalam bingung tak bingung? Bingung. Apa mah tanda nginom ya? Tanda susu ngotato, tanda ngakan lemes mulai dua hari dua malam tak ngakan sekali. Bingung ring tua na. Ngontal kul maples mare. Ngontal apaan sebarang ebri nafsu makan. Ebri nafsu makan anak ni ke aja anak kelak bisa ngakan. Tapi ring tua makin tak bingung, anak tak ngaji ni ke tak bingung. Ring tua kelak tak ngeding anak maca Quran, benih sehari dua hari, benih seminggu, bahkan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun tak ngeding anak maca Quran, ni tak bingung. Wak. Terjadi rela. Terus sampean berharap dari anak saya kadar ya dua gini. Ya tak mungkin dari dia berharap. Sampean berharap anak saya kata dia saya dedek cara ngak ni ke bi sampean mon mate yen tarna ke kuburna otabu sampean kirim doa kirim Fatihah itu akin reng tuana dari dimma. Cengki odin letak perhatian kok reng tuana kok. Cek berharap. Oleh karena kak itu jagongku nika bisa dadi swargan sampean bisa dadi nerakan sampean anak. Ani ketangis orang sing alam kubur. Waqat allamtukumul Quran kula tak mampu maca Quran, tak bisa adik, tak bisa muruk, ya bagi. Jangan banyak mungkin asatid, banyak mungkin tempat-tempat pendidikan. Korang sak sekolah sampean. Wal adabah lan mulang toto kromo. Bulangin tata krama pole anan. Cek pada aki bereng ajeb. Anan sampean masuk bungku tauluk salam. Oje keluar jong. Mari benih kandeng jong. Uluk salam. Iya bapak uluk salam kade. Mun keluar uluk salam. Masuk uluk salam ke compok. Dadi anan ro nero dia lah. Bapak nyam ngeronyam tok. Keluar bungkung ngeronyam, masuk bungkung ngeronyam pas anan suruh uluk salam. Noron ke siapa tak noron ke korbin aja.
Mereka lebih mengena, lebih lebih berpengaruh sampean adidik kelaban cara perbuatan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jajar sampean terawih anan sampean iki kebe ke masjid. Sesemak langker kebe langker. Kebe anak ria terawih, mon tek temu sare. Simbaban tak terawih tek temu anan cek deman cek lengocol mercon bajen reng terawih tak tahu. Cek demak anan terawih tak tahu. Jereng masjid baban tak terawih, tor tek sare. Dan ini kasih terjadi zaman Kanjeng Nabi ampun lah prediksi bakal datang situng zaman sekak di zaman peneka orang ki lebih serius ngeromat hewan ternak daripada ngeromat anak. Bulangin tata krama adab. Falatan suni cek sampai lepah min duaikum daripada tuana kakek cong tua aking kok rena. Ngarep napa ring sepo ning kuburan nikah. Karo ngarep doa, mosok karo doa, mon bina anak soleh tak kira doa, tak kira. Walaupun hanya sekedar ngangkat tanang du kelaja minta ki ke Gusti Allah, mun bina anak sesoleh tak kira. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ulah. Anak sesoleh, tanden anak sesoleh sudah rumah. Yad'ulahu, anak sekelema doa ada orang sepo. Tak kira cek tak kira nah. Karena syarat tak dadi anak sesoleh kudu doa kering tuan nah. Kudu doa. Mun tepan odi kira-kira ring tua ria tak seneng cek lakone. Mon ki odin bilang ring tua dia seneng terus aki. Apa kebiasaan ring tua semar aki seneng? Oh silaturahmi. Oh ngaji. Cek bener karen ring sepo kula tak gelem ngaji para duhur jua. Bojoro berapa? Sejuta. Ngaji para duhur sekeliling jo lah. Masjid Tampong, Lisangit, Kendeng, Jengkang. Mon bener karen ring sepo kula lambu lebilen, do sampai saya tak kenceng. Cengkok kadang gua duan ngaji busro sama burda ya. Ya bedoreng. Kula la para ngalak meg yang kok la ngarap meg ja pesok neng kok karep ala. Keluar medeng kok la yang kok lah. Pegel sekali kok. Aja mentek pemedeng dah aja. Macam sekali-kali setiring medeng ni perlu ya. Banyak orang katanya mak medeng. Iya pacet medeng kok setia dia kok. Bulan ko perlu medeng orang leko atanya, orang nguling atanya. Bene editan kiai bene pacet kula kiai medeng mangken dia kok. Pegel sekali. Par pengkolong alam jula pesok nepekelat jangan nguat. Wek jadi ya engkau lah. Pegel engkau lah. Nje tak pesuan kok contoh ki burja. Deking aku apa semua. Dek receh, moso tak contoh akene contoh dia benar apa semua. Hikayah. Ada lagi. Parun troy kualam pesok na bedui kapi dari arwala. Mun bener kana ring tua kula letak kenceng pak, lambu mun karep pak. Dusera. Jadi iki tek ampul apa kiai ki ekala bi panitia aja marah. Ya Allah, jangan kok. Ya beli mari sekali kok kana lesan mesan tak odi lah janate. Ya mau nurut rutinan tok sangkune tak mendeng, tak ngokos. Mau ngantar lagi rutinan ke orang, pak terus terang ya mumpung pada beda. Medengong ku jala bola. La ilaha illallah. Berhubunglah karena yang sepo dari zaman Aba Abdullah nih ke pengajian siang duhur kasa. Colon ke jongkang, colon ke kendeng. Mon molen beda sengataraki ceretan. Kula lah nyaman. Ngoni nangkok sepeda apa? Nyongwa. Sepeda Yamaha tak usah. Kok di sepeda TV anyar. Kalir macet ero jalan tarena jatuh nama hamba jan kok. Lemele gula. Iya mau nambah. Konon sepeda motor pegok garji libelian neng kaman nih nyaman neng Mbak Sari nih. Surban ro tak kae, juban tak kae dagir. Tek temu kalen nah. Mantap pangko macam lah. Tato sengo jago lah. Kimon mangke nego nyongo. Oh vario gelem gula.
Nyongo apa ya? Yamaha. Aduh, saya kok lah seporan. Aku ceng gula di kantor dah kendeng. Orang tak ngaji. Ceng ngaji ngarai enggak. Onjang noro dah kendeng. Seporan kiai. Atos gelu bana ada geledek. Beni atos gelu sepedan coba gelu. Seko kamate. Ka atos senderem aja nengko. Masya Allah. Bulang tata kerama. Cek sampai lupa kering sepo nih kak. Mare doa. Mare sholat. Dua aki. Angkat tanang du kelaju. Nih kesepaling iya Rabbi ring sepo ada boleh. Falatan suni. Cek sampai kelupain kangko. Tak setiap saat ingat minimal setiap waktu nih kesampean ngirimin Fatihah kering tua minta aki sepora. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabu laulal ahya laulal ahya'u laulal ahya'u lahalakatil amwatu. Cek saumpamana ada orang sedih odi resete mati rosak kapi, ancor kapi, celaka kapi. Andai kata ada orang si odi, maksudnya orang odi seengak ke semate. Seselalu atu aki kering sepona. Mosok karo atu cek tak bro. Cek ber. Apa boleh ki minta pesering tuana. Zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda anak matul kering ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Inna abi qad saraka mali. Sangkuna bapak kula nek ngecok dunya kula, pese kula ya Rasulullah. Katipun panapa ya Rasulullah? Pese kula benare kecok bi bapak kula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Adabu anta wa maluka li abika." Ba'en dia. Wa maluka bi tunyana ba'en, benai kun cuma tunyana, patana ba'en ria. Anta wa maluka li abika. Ba'en bi tunyana ba'en, ndin bapan ba'en. Saumpamana bedereng tua anak etale en leerah. Eke beka pasar seret, jual, popolong bi sape berhak ring tua rekina. Saking diri rajin han ring sepo kana. Andai kata bedereng tua, kepepet buto pese, anak jual, etale en, etongar, pada kibi sape, ke beka pasar Wonorjo. Ki berhak ring tua kata jeria. Nyual anak. Boleh karo kalak pese negara jeria. Dari hadis nikah oleh orang tua ngalak tanpa izin cuma seperlona. Seperlona ngalak din anak cukup seperlona. Benih untuk memperkaya. Para hadirin yang sangat badan munjaki tadi ngereng dalam masalah pendidikan cek sampai lengah cek sangkep cek yang biasa karena sampian teklero adedek seguni teklero sampian adedek kastan ini kan sampai akhirat. Banyak pak terjadi kama syahidna pun banyak pun terjadi pun sebagai bukti-bukti senyata pun cek banyak. Bapak ahli masjid, anak ahli diskotik banyak. Bapak ahli ibadah, ahli tasbih, anak ahli ganja narkoba banyak. Banyak. Jangan sampai terjadi kehidupan jenengan nikah. Supaya jadi orang selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Nikah bila mayit nikah sabak ning luang lahat, ning liang lahat, ning luang landeun gelek ting polek sabak acereng demi Allah hitang ahli waris cek sampai kalau pegang engkau mapolong dia demi kakek kapi engkau ngarep kebagusna kakek engkau ngarep duana kakek engkau ngarep mulang apa bacaan Al-Qur'an kakek karena engkau sengengonen kakek ngaji je engkau nah bener bapak ring buduh engkau ring buduh engkau tak tero tang kebuduhan re warisakin ke kakek sing kebingkok kakek bedadi ring sing ngerteh bedadi orang semur je kelaban adab tata krama je sampai lupa ka engkau leri nyamana anak se sabik anak se nyalep bede sabik bede lahik bede mahik ni ketebunan Habib Ahmad bin Umar bin Sumit yang majmu' kalam beliau anak ni ke bede se sabik lahik mahik bede anak ni kesabik nyalep anak re nyalep bapaknya jual togel bede bapaknya jual togel anak itu ustad bodoh dari mereng tuana ya norok terhormat lumayan lah
Semongko aja terang-terangan roh ki semua todus, jak mulai dina beda anak. Pulang tangan dadi guru. Bapak na jualan kada jiria, tak gena bapak. Dharma ring tua kada ria, pasti bangga walaupun saleh bianan. Bapak tadi petenggi, anak tadi jenderal, sabik nyalep. Bapak motin to mulai bilang, pacar mbak na motin, boy to motin, bin motin, bin motin, bin motin, bin motin. Tadi sekeluarga aja motin kapi. Anak an, tadi menteri saumpama, tadi gubernur, tadi bupati. Bapak motin bangga walaupun saleh bi anak. Nomor 2, lahik anak ni kenyosol. Biasa namun bapak tokang anak koli. Tempe ngajak ring lain kaki mari lah cong. Mon bapak sopir anak kernet. Belajar ponan. Mon bapak ustad ya anak ustad. Mon bapak kiai biasa kiai biasa. Nah lahik nyosol. Nyalep nyosol. Biasa ponan ngak nikah pon. Bapak ngeberenter ya ampo beda ane jaring anan saya serong ngocol. Malah cek denger ya. Tempe ngaburu orang jan. Dadi anan serong ngocol. Soro dari disor wa ta oneng ngocol ya. Montro tau ning lautan lho keneng nah. Rongo anan serong ngocol. Ya akhirnya kita ada persis ponan lahik nyosol. Bapak tukang pecet, anan tukang pecet. Deh ya cong, monro kejena belajar. Nggak kelero, tambah roke ki orang dia. Belajar. Kipun adatan punan adat ini. Nyalep nyosol. Beda mahik nyorot. Lecek sampai titik anak saya nyorot ya. Minimal lahik. Mau tak bisa sabik minimal lahik. Penyosol kebagusnya. Cek berarti anak si mahik. Nyalep, nyosol, nyorot. Lah mulai nyorot pas atre. Aja nyorot, Pak. Bapak kiai, anak tak gena. Bapak tokoh masyarakat, anak penyakit masyarakat. Bapak naku tasbih, anak naku gitar. Ini dia, akhirnya anak nyorot. Didik betepak. Nikah anak nikah patoroan, amanah. Cek pelempo, cek cuma ipakane. Sampeyan mau beda ajem terus beda seka. Rengke-rengen apa bilon? Seka nggih. Lang, seti tak pati beda lah. Sebab akan teoreng seti seka. Alias maling ajem. Mon seka oleh situng. Oh seka. Hus. Ya ke. Buru oleh situng. Mon maling ajem. Elang bi bong-gombong. Kan berarti saran bi rengke-rengen je berarti. Sampean ngeding bodo tetanggon, awas orang gorongon, seka sare aja mau jeng. Tahu cek rengge-rengen jeung akana aja. Praben patoro keceng lancengan, Pak. Ya cong metoro terakina jaga ya. Cecel dah. Cereng aja patoro kereng-kerengan. Bilu-bulu nih salbut. Pas teh tak kira burung. Nah, tadi saking diri tak serius yang ngromat anak. Mun bedang kerengan yerep, mun beda serigala sebab memakan domba. Yerep embin. Tapi anak teh sare, teh jaga. Padahal nih kesenyelmatakin kulibi sampian syatuakin kulibi sampian. La ilaha illallah termuka tadi ilmu manfaat. Amin. Wa ala hadza hikayatu Abi Qalabah radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluk